no galang gajing itunak. Pait na galang jong ka shnang. Player gibal asyong kait la postman. Berkunno kumayi kilapa ya ki player. Kuman basan. Teman besan bagi di komiti balang kila ayah praktis bagi lek kushing syagi jaka kibal 4 juta company baik ni pedang snoba nagalang jangi ni pedang snoba ya ki player jang di komiti jang kashnang lawan Nis na kaway pat katim Hamadan kakali menangkang nagalang jang ituman basan bagi dekat komiti galapan kore kanay kakali jang kisat kini di security kibanam madukot si balayo ananteng haka perpaihi berakaway nganya baik sibak uday bak kumbo kanay kakali jang di medical team kibabot Nadian jaga kali jaga coach. Nampak kikali basau Om Desho kakali basau kidai kikali jang ki players kakali menangkong layang daki security hagi kidero ki security kibalayo namteng. Snap lapas segi siren. Pelan yang kena pedang. Dah, ai kecing cap kecil yang kena player. Pada mana ai kecing cap kecil kena player jam. Cap jam. Saya ki players naka di dekat komiti kita mempesan jang kabalang. Baik, layak syua ada kali jang kisat kilayang agak jengkang jang kali banyada ya coach bagum jore ke player baik kisat layak dance lagi baik lapang borong lagi dah kisat ni manager apa yang orang rangkap padu coach yang tu baik kelara ada laptop belakang rutai coach doktor ke bawah lagi ni bajengai doktor ke bawah lagi bajengai ni naik ke cing capti mata kini bro panda bro segala kan capti mata jengki lali jang abasau kedua kali jang ki players baik ki players lagi dekat komiti bagi teman besan jang abalang ai kejeng kap kini mata jangki baik ki players ada player kejeng gang banhiar ki players apa kali baik kejeng pro jangki nama gini ki player gebaran gor dan biad lo amla kap tiba Risa Hamzam segiwo pergi player ladeng menuntai Risa dapat jangki dia kena gawe pakai tim telas kekali jangki players lahir ki players ki bakam randa shosho ki player ki bakam randa shosho
Kapal na menurut kita bapak. Kalau banyak klan lagi gini fans strong gini. Banyak autograf baik. Baru gini kuat. Aduh, nomor 6 kejong hang ne hanong pulau. Baik, dari yang merugi tenan. Baik kaya teman. Baik bisop kila lagi dekat batu. Baik. Kau tapi baru apa yang kau suai? Tapi baru. Saya dijaga. Bagi dia bergerak. Bagi Malaysia Madan berjumpa Persia. Kalau atlet ukut sulalai benlai bensyong ha kejaka kita lanjut ban penggerak baik players yang li sudah players kita paunam players kita dan renggar lo bagi gerteng hagi jersey jongki sashibang pesayo snow ia ke gerteng jongki ki players Kaba internet baro artli ki tim. Tong ajing tapti ba kamjam. Baro ar ki jinggersan. Baya sya e asnong kin kala kame. Biasa e ka balang merukin ala kamjam. Tong la balang. Lek ban ai ki jing kublai. Na ka benta baro ki players ki banya simenta har ya jing rekai. Kepat i Mr. One Bok lembat ki play perlok sebagai ready ban launo itu kejan. Masa nak kita tahu kerpat di chairman, secretary, vice chairman, assistant secretary di semua balik no, mana kita jumpa rengket lembat ki dekat di samla pentai. Kalau rep kumpul so up kumpul klik. Ini siapa yang jaga kereta? Substitute di coach pada bersambit dengan list di player. Baik sau ngot di bak. Baik gini. Kalau list di player lawan submit. But spine. Tengah game kalau ayat sekmat ngekot no komentator Mr. FY sobaban simno eka bentak. Kalau shoot do veteran, kalau jaga tap endai dak clear no eka. Coach, dan Paunam Ha Suban, Mat Rilang. Ailat setia. Di bakalan rekam banci no ya kan game plan jong pilih asli kiti. Skill rukam pas ke bol. Dola yo sai ba Clement. Dola catu noi ke bol pet la. Dola hang yo wan Ailat. Saya defender. Tambah ke. Iya. Tahu lagi. Iya, suah. Kalau kita
Medical team Medical orang dokter Kita Agari kapol nakaliang jong ukut ulapan krek ya substitution player agari kapol niyo nakaliang jong ki medical team but security kila yarap ya kaban rakno shoot di kapol ang to di coach kila kuah ke handball habau referee klam put nakaliang jong di coach kila appeal bikin ai ke VAR Anus layo ya kepo bat aku layo dia kemudian juga senang layo tapi bak keyboard Andre lah clear no dan tiba ya Andre lah pilih no ya kepo dan bak not aku layo dia ya kepo dan balas kini no aku layo ni praktikan balapan ni kuat Lingkatan baik dan bantu ya kebol Ahmad kasyok sahakit striker Sabala Syak Kedino ya kebol nomor 10 Ayla dengan lembut muda dari Om Lele dan kebesaran M-Touch lalu ya kebol Ali baik kecil ya kebol Ali Balik number 7 nakabalang number 6 number yang sampai bisa dituliskan dan message player nagdeng juga senang Timo Blake in Golden jersey number 20 Hati out jersey number 12 medical team kelab Penstead limat di player yang melaju mendekai but nomor 2 ngomong off aku kom kepada Imlak Setia atau Iba Eli lapan buah ke bol Iba Saidur lamutan skill tambah Imlak bandai Tulayan Iba Saidur tambah Iba Parlin lalu meneh kini baiknya ke bol Adi ke Jingpin Iba Itoy nara tiang nalin coba Eli medical time di ini apa nakaliang cong referee hatu pada udang Island DM ha bayade bat tani ke game ka mamenta sekatu ka diminit toy to nomor ba to nakaliang cong ini bade ihapan one rano ya winning player nomor ba Imlak Shu panilekan Penstead nakaliang joki medical team nomor kapol kalau Shu Yai Injury. Free terkum kapol kalau aku hendak ke Syong Sai hang tu lah yo lam Bentrak ke bol tang tu la bek biang la yo biang tang ba Imlak Shu ban pas nomor George ni tot ila skill de ka pas tang ba tu to kapol kelakut kap kapan pau dak jingkemen ya nomor ka jingkemen kali ke jingkot ada Islam ada kun ke joki ya kangkong jok ka Judwick
TikTok mengenai kepor ketong dan kesenong lagi dekat executive committee ditargetkan jom kesenong Nong Crown di Clapham Slam Show akan dikepor di player Iwan Jeng lang no hang ni ba di Faiba ba di player Jeng lang jong player Jeng lang jong Faiba hang Jeng Hamasai ba di jawaban sam no ya di prize jadi kapti ba Captain Subha ba Wan Seni Sinjrong itu nam jong jing job to thapti shwa na bata joki Kejingilan kai perenjong ka dikot jong komiti jong ka Shillong ringkat bati dikot jong komiti jong ka Balang ilala ban pendap hakini kesni nagaliang jongi ngilong ki nong job dengan perta ya gane ka slogan namta jongi lang baro namta ki dikot jong komiti jong ka Balang hep hep namta ki dikot jong ka isi jong ka Shillong hep na sebelah kuplay ya piwe lang baro na di para samla kilong kini kilong pa